ubanza noneho mama 23 byabirangiranye imbaraga umurava bakoresheje bafata Goma ndetse na bice byose bari gukontrola muri Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru. Izo Kivu zombi murabizi neza ko zose zirimo zikontrolwa na M23. Ubu ngubu mama 23 nayirumiwe bitewe nibigiye kuba, kuko mama 23 murabizi yahanganye na South Africa, ihangana n'ingabo za SADC, yahanganye n'ingabo z'abarundi, yahanganye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihangana n'imitwe yose yitwaje intwaro iri muri kiriya gihugu cya Kongo, yahanganye n'ingabo z'ababirigi. Murabizi ko ababirigi bari bohereje y'ingabo ndetse ingabo ziri no gukora operation nini cyane hariya muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo z'ababirigi nazo ntabwo zigeze zigerageza kuba zatanga umusaruro gusa. Ubu ngubu abanyamerika bagiye koherezayo abacancuro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye koherezayo abacancuro bayo bitwa Blackwater. Mushobora kuba mutabaza, ushobora kuba ari nabwo bwa mbere bumvisha. We kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri ibi biganiro byiza ndetse iza updates za buri kanya zikageze gucika zano kuri Tech One. Tuguhaye ikaze rero wowe aho uherereye ahari hose, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, abari iburasirazuba, iburengerazuba, mwese aho muherereye tubahaye ikaze. Reka twizere ko mumeze neza. Reka rero tuganire kuri izi updates ndetse kuri iyi nkuru ibonetse, inkuru yanditse ku kinyamakuru The East African. Ni ikinyamakuru gikorera muri Afrika y'uburasirazuba. Rero mu burasirazuba bwa Kongo murabizi neza ko hamaze igihe kinini cyane hari umutekano muke. M23 yateye kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ijyayo yagiyeyo igamije kurwanirira ndetse no gushaka uburenganzira bwabo, kuko n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye bahezwa mu myaka igiye itandukanye. Ibyo rero ni ibintu byenda tumaze iminsi tuganiraho ndetse twese tuzi uko ikibazo giteye. Cyane cyane tuzi neza ko abenshi bari muri ziriya ngabo za mama 23 bagiye barwana ndetse na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bigiye bitandukanye, kuko ubusu bwa mbere mama 23 ivutse, sinabwo bwa mbere bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakoze rebellion nk'iyi ngiyi bakarwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba rero bagize ikino gisirikare cy'aba 23 muri uyu mwaka uri gutangira, nibwo bafashe umujyi wa Goma, bongeraho ndetse n'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'amajyepfo. Ahangaha ndetse bagerageza no kuba bari badvensinga bajya Kinshasa nk'uko byagiye bitangazwa n'umuyobozi mukuru wa AFC M23 Corneille Nangaa. Yagiye atangaza rero avuga ko mama 23 gahunda ifite atari yo kwicara gusa muri Kivu zombi, ahubwo M23 ifite gahunda yo kuba yakomeza ikajya Kinshasa, kuko ikibazo ariho kiri, cyane cyane ko bafite ikibazo ari Kisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero amakuru aravuga ko M23 ubwo yari mu rugamba muri iyi minsi yageragezaga kwihagararaho ndetse kandi ku buryo bukomeye cyane, ko ingabo z'ububirigi zari zaraje zizana ndetse n'ikoranabuhanga rihagije, ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Gusa M23 yageragezaga ibishoboka byose kuba yakirwanaho ndetse kuri izo ntwaro z'ababirigi zikomeye M23 yirwanagaho ku rugamba. Gusa hari inkuru rero isohotse mu kanya, aka kanya ni inkuru ivuga ko Blackwater umuyobozi wayo ashobora kuba ari we ugiye kuba yakoreshwa ndetse akohereza ingabo z'abacancuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba Blackwaters abantu batabazi niya munsi ari abandi bacancuro mu ikunda kumva twagiye twunumva mu ntambara zigiye zitandukanye, abacancuro b'Abarusiya bitwa Wagner Group rero ni abacancuro b'Abarusiya, ariko abacancuro b'Abanyamerika bo bita Blackwater rero umuyobozi wayo akaba ari inshuti ikomeye cyane ya Trump, akaba ari we muntu ugiye gukoreshwa ku buryo ki yohereza ingabo muri Kivu y'amajyaruguru. Izi ngabo muri Kivu y'amajyaruguru rero ntabwo zizaba zigiyeyo hariya mu rwego rwo kurinda ibirombe gusa, ntabwo zizaba zigiyeyo hariya mu rwego rwo gufata amafoto cyangwa zigiye kurwana na M23, zigiye gushakira amahoro kariya gace, kuko kariya gace k'iburasirazuba bwa Kongo, muri burasirazuba bwa Kongo niho hari amabuye y'agaciro menshi cyane, muyo
leta ya Trump yumvikanyeho na Tshisekedi ubwo bakoraga deal y'amabuye y'agaciro, kuko murabyibuka ko twabaganirije uburyo Tshisekedi yagurishije nyine biriya birombe byose akabigurisha na Amerika mu gihe kitazwi, gusa Amerika nayo ikamufasha ko aguma ku butegetsi, ko M23 itamukura ku butegetsi. Rero muri iyo deal urumva bumvikanye ko icyo Amerika igomba kumukorera ni ukwirukana ingabo zose za M23 ziri ku bice byose ku butaka bwose bwa Kongo, hanyuma nawe icyo azabakorera akabaha ibi birombe. Rero Trump nk'uko mubizi biriya bihugu cyane cyane nka Amerika ndetse na biriya bihugu bindi byose bikomeye biba bifite company z'abacontractors bakoresha. Iyi company rero yitwa Blackwater iyobowe n'umugabo witwa Eric Prince, tuzamuganira wenda ku giti cye kuko nawe afite ibigwi bikomeye cyane mu gisirikare cya Amerika, ni umuntu munini cyane iyo bigeze mu gisirikare cya Amerika. Uyu mugabo rero akaba ari we ugiye gukoreshwa ku buryo ki atanga umutekano n'umudendezo muri biriya bice byose M23 yagenzuraga. Ubu rero abantu benshi bakaba bari kwibaza M23 ko yahanganye na SADC ikaba ndetse yaranayitsinze, M23 igahangana n'ingabo za Afurika y'Epfo ikaba yarazitsinze, M23 igahangana n'ingabo z'i Burundi zikaba zaratsinzwe, igahangana n'ingabo za Kongo zikaba zaratsinzwe, igahangana n'ingabo z'Ububirigi zikaba nabwo zo rwose bitari byoroshye, kuko murabizi ko M23 irutse gutangaza ko aho bahurira n'Ababirigi rwose ko ibintu bitaba byoroshye, kandi hari n'amakuru aherutse kumvikana ko hari ingabo z'Ububirigi zigera ku 8 zerutse kuraswa na ba snipers bikekwa ko ari aba 23. Ibigize rero iyi nkuru ivuga ko uyu washyigikiye Donald Trump kugira ngo abe yanatsinda amatora, aya matora nyine Donald Trump aherutse gutsinda, uyu mugabo witwa Eric Prince niwe muyobozi w'iyi Blackwater, yemereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko agomba kuyifasha akayiha umutekano muri biriya bice byose M23 ikontorora, ndetse akaba yanayifasha kugira ngo amabuye y'agaciro yayo yose yari hariya ajya abasha gutwarwa neza. Ibi ngibi rwose bikaba byatangajwe n'inshuti za hafi z'uyu muyobozi ndetse na bamwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari baroherejwe kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kubahuza n'uyu Eric Prince na Blackwater. Aya masezerano rero nta kindi agamije. Umunyamakuru akomeza avuga ko rwose aya masezerano yakozwe na mbere yuko M23 ikora kiriya gitero cyafashe umujyi wa Goma, inakomerezaho ifata biriya bice byose uyu munsi irimo igenzura. Hanyuma rero nibwo ibiganiro byaje gukomeza nyuma yaho umujyi wa Goma ufashwe. Leta ya Kongo yohereje abadiplomate bajya kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho kuganira rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje gusanga nyine hari deal n'ubundi bari bafitanye, baza kumvikana noneho uburyo ki bagiye gushyira mu bikorwa. Rero deal bari barumvikanye yari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi akaba ari deal nini cyane kuko ni deal yuko ibirombe byose byagenzurwaga n'Ubushinwa ndetse byagenzurwaga n'abandi bashoramari benshi bagiye batandukanye. Ibyo birombe byose bigomba kuba byajya mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi ngoma ya Trump, kuko niho bagerageje kuba bakumvikana iyi deal. Byari bimaze iminsi bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uburyo ki zizafasha Kongo mu kugarura umutekano ndetse n'umutuzo muri kiriya gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cy'Iburasirazuba. Ariko ntabwo hari harigeze hatangazwa ngo ni buryo ki Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri buze gufasha Kongo mu kugarura umutekano ndetse n'umutuzo hariya muri biriya bice bigenzurwa na M23. Gusa ubu ngubu rero nibwo noneho bimenyekanye uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigenza, kuko abantu benshi batekerezaga ko yenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoherezayo abasirikare se zizahase intwaro zikomeye zo ku rwego rwo hejuru, ingabo za Kongo,
cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika yenda zikaba zizakoresha yenda ibiganiro yenda cyangwa se zizatera ubwoba M23 ikaba yashyira intwaro hasi. Ariko ubu noneho nibwo hamenyekanye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite gahunda yo koherezayo uyu mugabo ufite abacanshuro ba Blackwater, nkuko uyu mugabo nabibwiwe tuzamuganiraho ku giti cye. Rero izi ngabo za Blackwater nizo zigiye kujya kuba zagarura umutekano muri biriya bice byose bigenzurwa na M23 ndetse n'ahandi hantu hose hari imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye kuba bajyayo hariya barwanya iyo mitwe yose na M23 irimo, hanyuma amabuye y'agaciro ajya acukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse umwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters ko hari deal koko ihari hagati yabo na Eric Prince na Blackwater ye, ariko iyo deal uko ihari icyo igomba gukora no gushyigikira gahunda n'ubundi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugarura umutekano mu bice byose birimo intambara uyu munsi. Gahunda yari hari ko ari uko cyane cyane iyo gahunda yo kugarura umutekano muri biriya bice byose birimo intambara muri iyi minsi, ni gahunda yavugaga ko ibyo ari byose bazibanda cyane cyane buriya ku mipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakunda kuba inyeshyamba ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Abo bose batuma ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butagenda neza ndetse habaho n'amagendo nyinshi cyane, bigatuma ibyo byose rero byangiza ubu bucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Rero gahunda ya Blackwater no kujya muri ibyo bice byose birimo ibirombe ndetse n'ibice byose birimo intambara, hanyuma bakahagarurira umutekano ndetse n'ituze. Bamara kuhagarurira umutekano ndetse n'ituze kuko aricyo Tshisekedi we yifuza, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bose nicyo bifuza abayobozi bayo, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagarura umutekano muri biriya bice byose birimo intambara, hanyuma umutekano wamara kugaruka nabo bakaba babaha ibirombe byose bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo urumva Prince yanze kugira icyo bivugaho, Eric Prince yanze kugira icyo bitangazaho, na nitangazo rirasohoka riva muri Presidency ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rivuga iyi gahunda, iyi deal. Gusa iyi nkuru yo kuri The East African yo ikomeza ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika gahunda zifite ndetse uko ibintu bimeze ari uko Blackwater igomba kujya vuba byihuse muri biriya bice byose birimo intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakibaza bati rero mu minsi itambutse inahangaha muri bino bice byose by'ibiyaga bigari hari harimo umuyobozi, umujyanama wa mbere wa Trump umugira inama ku bijyanye na gahunda za Afurika. Uwo yaraje aza mu Rwanda, ajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ajya no muri Kenya, azenguruka ibihugu byose biri muri kano gace k'ibiyaga bigari. Hanyuma avuyeyo nibwo yatangaje ko M23 igomba gushyira intwaro hasi kugira ngo ibiganiro bibe byakongera gutangira. Abantu rero bakibaza bati se M23 yenda nimara kumva ko n'aba bacanshuro ba Amerika, abacanshuro b'Abanyamerika ba Blackwater bagiye kuba babizamo nabo bagiye kuza muri iyi ntambara, ese ntabwo yenda iri buhite irekera aho ngaho urugamba igahagarara igasubira inyuma nk'uko byagenze 2013? Abantu rero bagakomeza kwibaza bati se M23 nifata umwanzuro wo guhangana no gukomeza kurwana, ese izabasha gushobora aba Banyamerika? Ni ikintu rero abantu benshi bakomeje kwibaza, kuko muri gahunda ubundi bafite nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo iri buhabwe ibirombe birimo amabuye y'agaciro nka copper, nka cobalt, nka lithium, nka coltan. Ayo yose akaba ari amabuye akoreshwa kugira ngo izi za telefone, za smartphone zikorwe, iza computer zikorwe, izi modoka zitwarwa n'umuriro byose bigende, kugira ngo byose bishoboke. Rero byose bishoboka kubera aya mabuye y'agaciro abarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero aya masezerano ari hagati y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Prince Eric
biravugwa ko rero uko bizagenda ingabo za Blackwater niziza muri Kongo ntabwo zizahera mu bice M23 igenzura uyu munsi, bazahera mu majyepfo kure cyane yaho M23 igenzura, kuko gahunda bwa mbere bari bafitanye ari uko bari bujye Blackwater iri bwoherezwe igoma, akaba ariho Blackwater iri kujya kubanza gukorera operation mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma. Nyuma yaho rero ifatiye umujyi wa Goma, ubu ngubu gahunda yasubukuwe yo kugira ngo izi ngabo aba arizo zoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko byabanje guhwihwiswa ko izi ngabo n'ubundi zizaza mbere yaho mu mwaka ushize wa 2024, gusa ntizaza bitewe nuko deal yagiye igenda gakeya. Gusa ubu ngubu ubwo byasubukuwe noneho bivuga ko ingabo za Blackwater ziri buze zigahera mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikazamuka zerekeza mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 iri kugenzura ubu ngubu. Rero abanyamerika bagiye kuba baza muri iyi ntambara mu buryo bweruye, kuko Blackwater yego ntabwo ari igisirikare cya Amerika, ni abacanshuro b'abanyamerika, ni company igurisha abacanshuro y'abanyamerika, ariko ni Amerika igiye kuba iri muri iyi ntambara, kuko abo ni abaturage b'Amerika bagize iyo company. Rero wakibaza uti se M23 yo harakurikiraho iki nyuma y'ibi byose biri kugenda bivugwa? Rero kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kurushaho kubana, tubane muri izi updates za buri kanya, ntucikwe kuko no mu kanya turaje tubaganirire byinshi kuri uyu Eric Prince uyobora Blackwater. See you, ciao ciao, reka tubonane mu kanya. I'm out.